manje angisaqomi ngingabuyanga lapha. Hello. Hello. Kunjani futhi? Yaphila. Hayi sibonge. Izolo ngiyazama ukukufonela lapha ngakakutholi. Sengimana ngizame futhi namuhla. Igama lami ngikhonza lithini Mabuza. Ngilontombi yakho lapha ku live ku TikTok la. Intombi yakho ithi iyabheja ngawe wenthandana layo yodwa. So uthi ngisakhuluma but man, ngisakhuluma ngiqale ngichaza ukuthi ngikahlahle wani ngufonela. Okay. So intombi yakho ithi yona iyabheja ngawe nithandana nayo yodwa ngithi mina hayi khohlwa kula mfana vele othandana neCherry one esikhathini samanje. Wathi yena ngcono sizwe ngawe yabona ngase naletha amanamba lapha sibheji. Wena ungaqamba igama lakhe ngiyamwinisa 1.5 ungehluleka ukuthi yena usengigolodi 1.5 umuntu wakho. Hayi kayisay. Manje kunomntwana othi 30 ngapha wona ule umuzo sithitha la. So wenza njani? Uyamqamba maybe nguye umama wengane khona lapha. Akumqambe sizwe futhi. Uyaqamba igama lakhe. Uyaqamba igama lakhe ulalele njengamanje njengoba sikhuluma so. Ulalele? Uyakuzwa. Hayi. Hayi Mabuza naye kwanisa ukuqamba. Ayokwanisa. Hayi. Wena kuthi uthi awula ntombi eyi1. Hayi intombi eyi1 udale iqambe wona. Yasemdayisa umfazi wami phela. Phela uma ungasamqambi kuthi ukuthi yena uzasale ecabanga ukuthi akekho yi1 azohlulekile ukuqamba. Awumdayisi, uyabumdayisa njani ngoba vele already abantu bayambona la. Igama lakhe sebelazi. Hayi. Ungenelana entweni ezinye. Ufuna ubona phela ukuthi uthembekile kuye noma cha. Indoda yathembeka. Oh. Hayi lapho silikhipha iqiniso lonke hayi ngiyabonga futhi isikhathi sakho ne. Alright for you. Sure. Uthi yana indoda ayikazi ithembeke lo.